ulas tamban sotu ya ka jinglom pop katba ulas tamban jan badu trai badu lakwa ban kerla ka bamut ulakwa ban pai no kam shirhem bau jisu hau play badu play ula kerku karhayam ko himmen ko para habangi pai sha utrai da ka ba pendrit yalade unkinti burom yagi un pli ya ke lindi batimai na ka bindajongi un pli ya ka jinkam batimai ha kamajongi bangilong ki baseizo to ginai tilud yagi pop nya du ki barit hadu ki bakrau to ai ba ka borji sunang trai kam pojongi trai jisu nilong ginom pop map yangi sait kud yangi pen biang yangi daga jinga e jome nga palam ha ublei badon bor baro bade happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e daki jim parkat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palat jonga daka jingle palat jonga daka jingle palat bakrao e jonga namar kata ngakar ya kamaria Bakhuid kabayaisa kateisoti ya ki angel bad kiri koi bad ya pi ko himmen ko para banduai na gabinda jonga how try ublei jongi ublei badon bor baro ni sene yangi badandala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaga jingi bam jikut duwai ni bu egajing demo jangi baro lembaga jing asylum janga Faustina Bakhuid bangin dup dap daga jing Sngi jango bele kumjuro lembaga Maria Teisoti shaka donut batalem janga babaro ki ministry janga nega center kalanga baseizo babun mut ki brio kin shem kin yamad yau jisu haga jingim jangi bakiniyo jinga eben karla kabamot midwai na gavinda ka mega Bible convention kamda me ngidwai daga baiti ya kamariang bakan kan rkiang no ya ka jing slap ba bawon gibriu kinyo shimentalang ha kaneka program kaba long ka jimmendoi ya ka men siem jing gibriu to ai ko blei ba yisene ya ka jingada jame ha padenga jing tala jangi kramba mangi kibareke ya ka sngi kinma burom ya ka Faustina Bakhuid bad kumjuru ya ka donut batalem janga Maria Teisoti ka kami Bakhuid jango bhalai nilla daga jingyara janga jingya silem janga banki joy nagi pop jangi da utrai jangi Jesus Christ kun jame uba em bad sensha rengat bad me haga jingelang kawe janga men siem Bakhuid ublei junom la junom amen Kacung pule na kitab ucop pula cubab ya utrai ngatip pamela banla eki paro pat omdan kacung temu jong me ya kepala ba en pen pulom uai une ubapure ya kacung sneng klam kacung tip namar kata ngalakran ya ke kapangam shempang ya ki ba pelatan yanga ya ki ba ngam shem latim ngalio sngaw shepang jong me tang da kaba sngap da kashkor henrei menta ka khma chonga ko yo iyame namar kata nga ba pe kala yalate pat nga kala ka bamut hau pum bat utpe
Te utrai ula kerku kerdo ya kisngi ki bahaden jeng ucup palat ya kaba ulaton mencua pat ulaton katsau hajar teli kilang brot hendreu hajar teli ki ut si hajar juar ki masilur pat si hajar teli ki kata kentai ula yoro nyongut ki kun senrang pat laingut ki kun kentai pat ula jar kerteng ya kaban kong ka jemima ka kerteng jong kabaar ka kesia pat ka kerteng jong kabalai ka keren hapuk bat hakari baro kawai non kentai ke babhabreu kat ki khon kentai ichop pat ko pa jong ki ula ai bantaya ki ringkat pat kin men rang jong ki pat hadin kene uchop ula shispa soposnem bat ulio iya ki khon jong u pat ya ki ksu jong u hadu so pateng haba uchop ula yap ula temen bha bat ula pura bha kisngi kakten jong utrai Raspa atusak.
ringkad bat pim. Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas. He hinyu po arngut kila wan pai da kajing kemen. Ki ong kotrai ha ka kerteng jame wat yakiksuit la pendem hapo jongi. Te wala ong haki ngala yo I ya usoitan ba uhap kum galeli nabening. Hakami ngala ai happy ya ka bor ban uroid ya gipsain bat kinyang lartam. But hal or ka bor baro jungunong shun. But en omdon kaben penmen sao yapi. Henry what shot kamen hakane ba yakiksuit la pendem happy. Penban to shot kamen ba yaki kertang jumpy la to habeni. Hagataga por Jesu las ngu komen how men siem Bakhuid badula ong nga aingu yame kopa kotrai kabening bat ka kindaw na marba melaburi yakane kine kiye na ki bastard bat ki basian bat mela penbaw yaki haki kulung kikna hoid kopa melale kumba melale ibid mela ibid yaki baro la ailut hanga da upa janga bat omdon batip ukun ulong uye laitang upa lane upa ulong uye laitang ukun bat uta ha uba ukun ukwa ban penpau yabu ti daka bapai shaki sinran ula kran jar haki suki kamat kiba yo yaki kiba pio na ba nga ong happy babun ginong ya tulo pa bat kisim kila kwa ban yo ya kaba pio Henry Kim Shim yo but ban yusno ya kaba yusno Henry Kim Shim la yusno ka gospel jong utrai ko himen ko para ba it how try Jesus Christ Ngias ngo naka gospel minda kasgi ujisu ulapa hinyo po armud kesinran jongu keleng banyala ujisu ula aibor haba ujisu la pa yaki kila nged ha ujisu kila kongo ya ujisu daka jings ngaurit mensiam kila pediang ya kaba ujisu la betahaki kaba mud ki kerlalong kum ki kelung kinna hakamat ka jimpa jongu jisu haba ki kerlalong kum ki kelung kinna haba ki pendrit yala de da ka ba ino yaki baro ka ba kangla yaki kai ka bala jahki kila yo ya ka bor jonga baneng hapo jongi kila yai da ka bor jonga baneng but haba kila yai da ka bor jonga baneng haba kila yalap da ka bor jonga baneng uksuit ula ting yaki ubammen ula pajingai yaki bard haba kila one pai da ka jingkamen ban ong hau jisu ha ka kerteng jame kiksuit kila pintem kila kongu habang ila ong ya ka kerteng jame habang ila kit ya ka kerteng jame hapo jongi uksud ula ting yangi ko himmen ko para kane kalong ka jimaya kabang ideben puson barabor ni yus ngo bon gibru kiting uksoi ni yus ngo wat ki kristan kiting uksoi don bon ki kon katolik ki ba klapang ki pangring pi pang uksoi but baro shing shisam ki kusulai halar kata ka jimpang hanne jisu ong but ki sinran jungu kila ong habang ila jare ka kerteng jame kiksoi kila kongo yangi kila pindem bad jisu udang I mean siam shushu yaki omde tangkata haba pi pindon kam yaka kerteng janga haba pi pidiang pura iyanga kaya ka ban sajia jisu wong omde tangkata ngalayo iya uksudu hap na beneng kum leili ngitip leili shisin leili kawan kanum leit paishu
Shisin ka leili ka hap haka perte kanum leit paishu. Mindau Jisu ong kum ka leili manukso dun hap na baning. Namar hakamat ka kerteng Jisu don kinu kinikiksuit kilaban le bain iya kikunjomu. Shisin bangidon hapo ka jingsen shar jong ujisu. Shisin bangi poi siya ka bor sen shar jong ujisu. Don kano ka bor la ban penrem yangi. Henry balengis ngaurem menda namar ngimpat aitilot pura hakane ka bor jong ujisu. Ngi ong ngingay Henry ngimpat ngay. Ngi ang ujisu ulang ukinrad jangi Henry ngilatung buon jat ki kinrad haka jingem jangi ban ya ujisu. Te buon jat ki kinrad jangan ka parte kistang ban sensyar yangi da ka ba kentai da ka ba len ya ka bor tre kam jang ujisu haka jingem jangi haki ingas em jangi. Te kai ka ba ujisu kemelendi nangi kai ka ba ujisu pan nangi to pindem pura yala day. But habangi pendem pura yala de hav Jisu but ka kerteng jango Jisu dang benrap shushu pila ban yuroid ya upsein but kanyang larta upsein hange don bonjimon upsein upu yangi but ka bi jong upsein kalaban rum dan ru yaki nambatai yaka gospel ki ong upsein kabamud yaka jingkwa banwad yaka jimbrai kado ka jingsngal ba jong ka do. Upsein ulong ka dak ka shin jong ka jingsngal ba ya ka do. Jingsngal ba ya ka do ka ba mot nilaban nong ya bar ki pop ka ba ya de but ka jimbrai ka do. Sexual sins. Pleasure. Te minda Jisu ong lada pi kongo yanga but pi pediang yanga pinsalai luit na kane ka jingkwa brai ka do. But kalong ka jingkoid. Kumjuru nyam lartam ya baro jait ki kam bapo jait na baro ki kam kaba ngimpatla ban yo I henre kadang ap iya ki kun jongo blai ban penrem bat penjot bun sin ngim yo I nyang lartam tang haba ki dait ngila ban soto pleng ngila sha dait da kada uta unyang lartam Jisu on Wai yangi ya kabor halar bara ka jing ba kado ka jimbrai kado ka jing auria bat kum juru halar baro ki jing siniu kabang imla ban yo idala ki jongi kemat henry kadon saudong jongi halar baro ki to ki jing siniu bangila ban yo I ki bangim la ban yo I uji suai boringi kani kalong ka jingmod ka ba uji su on kani kalong ka bor ka ba ula ayangi vei pai vei Henry ngimbat sautu. Na marba ngimbat sautu, ngi kongu si kongu ya ka jingsel ba jongka do, ngi trang ya kane ba da ka ba be ya kane ka jingsel ba jongka do, ba ka jingsel ba jongka jimbrai ka do baro, ngi kerlalong ki mamatla, bad ngilang ngop ha ka jingshate shakum ba bunjait ha bunjait ki pop. Da ka jingshisha ujis ulai boringi balong gi balai lui na kane kramba nginduk laban im yaka haka jingim kabakoi na kata kata ujis uang kane kalong ke jingmaya kini ki sindran kila sauto minda bun gi bastard kim sauto ya kane ki bun gi basian kim sauto ya kane bun gi ba klein bor jong kane ke perte kim sauto ya kane ban sauto ya kane kaya ka bangidon kam gide ben penrit ya lade gide ben kalalong kum ki kulong kenna Bad kaba kini ki sinran kila kongu yau Jisu haba ulapai ki kila late daga jing kongu bad kila yo jing long kelong bad kani kalong ke jing kot kaba Jisu u kot u wearing i vei pa i veiru ladang i don kane ka bor ka treikam bon gilonging long seng kinang koid bon gilongga pa kin im haga jing koid bon gilongga mi kin im haga jing koid bon gikon samla jongi kin im haga jing koid kidi ben sauto ka boru Jisu, ka kerteng Jisu, ka palai lu dia ngi, na baro kini, bun ki beri ki kelingan lekum no, ngadon kane ka pop, ngadon kane ka jing tolon, ngadon kane ka jing kuah, ngam laban lait luid, na mar bale ngimpat shen yau Jisu, ngimpat pediang yau Jisu, ngimpat kongu yau Jisu. Nius ngona ka kita haba job mindan, u job, ula perkat yala day, ba ulang ubahok,
Ula berkat wat lada bangalong ubahok na marbale. Usyait kinia nagabinda kikun. U pelong ya ke jingkinia side pop nagabinda kikun. U pinbiang nadong syadong hakamato bele. Badula snow hawk. Bad hakata ke jing snow hawk jangu. Ula persang ban batay nadong syadong halo ke jingim. Kadu kadwai. Ula snow to. Ya kaba ula kain. Ula berkat kam long ye bale. Ula yo I uble markama. Hado kata ke por ula yo snow ya uble. Ulang kam hok benyangi. Namar ulang uburiu ubashai yo snow uble. Kad nongon na prenjongi yo snow ya uble haka jingim jongi. Kad nongon na prenjongi yo snow ka sur jong uble. Dona ba ki buriu ki koloi ben snap bad kongo ya ka sur jong uble. Henry job pat ulang kam hok. Henry minda u job ong. Tang na mar bang ila yusno ngala perkat kumne. Henry minda kala poya ka jinglong hakama jonga. Uble ula wan mar kumat. Ngala yo I yawu. Banang da wong kumno. Ngalong nompop. Ban ngala syang hau pumbum. Bad hau dupay. Bad nga kela ka bamor. Namar nadu ka por bang nga yo I uble mar kumat. Ngala yo I nadong siya pang jonga. Ngala yo I yaki pumbum barit. Haka jingem jonga ngalayo iya ki pop barit baria haka jingem jonga kata ka pelong yawu ban penrit yalade habaula penrit yalade haka jings no pop kaya ka bajia ublay ula kerkubiang yawu ulayo iya ki kon chenrang ulayo iki kon gende ulayo kam pahu banya ka ba minshua ya kaspa kapeu ta kohimen ko para banlong gi barispa banlong gi ba yolut ya ge jingker ko ngidi ben yo iya oble ngide ben yai renggat ba doble pat ngide ben pidiang ya ka bor ka ityar jongo halo jongi kramba ngindu blai loina ka pobaro bat kalong ga jingstang jonga jingker ko tongin duai ha kana ge yukerish Bakhuid ben yo ya kana ge jinglong ha ka jingim jongi vei pai veiru jisu be id kerko kardo yangi ngiru ngilong ki bas no biang yala de bonsin ngi snow hawk bon sin Henry ngi haben ahiti ala de hame pen Khuid yang ina ki pop baro bangin dup la ban kala ka ba moda ka ba shang pum pum badu dupe ban yo lut ya ka jik ngaye changa beneng halo jongi ka bor halor ki jing sniu halor ki jing kwa brai changa do halor ki pop jongi baro enyaro ya utrai Jesus Christ ko hemen ko parato ngin plai ya ka chingi ngang nge hau play upa badan bor baro unong tao ka beneng bat ka kindo bad hau Jesus Christ ukon ba marwe jungu utrai jungi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela kana ka Maria te soti yau bela shale ben po Pontius Pilatus la sanar pana yau la yap la tep yau ula gyasha ki baya hagasni ka balai la mi pahan ki baya Wala kiyo siya bening, usang siya kamon uplay upa badon bor baro. Nang daw in wan pad ben bishari ki bayim bat ki bayam. Ngangit hau men siyam Bakhuid, haka balang Katolik Bakhuid, haka jingya sila ki rikoid, haka jing map ki pop, haka jing mi pad ka do, daga jingim bam jikut. Amen. Lai spa in your punju. Toya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jumpi kallang ga bapniang kon ha ublay upa badan bor baro Ko try priang jiknya ni piti jumpi
Nga benta kajing rao korong pakateng jumu. Kajiman toy yangi balik balam ui jumu barakawai. Khatbang ikin mau burom ia ka kami ukurn jame bat ka Faustina Bakhuid ngi karpar ko trai ba ka jing tarwa jang kane ka jing kinia kanla da ka jing paho jang jinga e jame ban pen boy yangi sha ka jing janai kom ka jing tarwa bam chikut hame da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Mereka bertiru. to kentiu ya la ki donut Ikan tiru pisau. tongin aingu ya utrai u blade jangim Kasong haupat kedai. da shisha kalong ga bashong hok bat ka bade kadai ti jangi bat ka jim penim yangi bani ro yiki kamba jame ha ka jingkin dio nam ya baro ki rikoi bat kam dam kat bangi dankin mau ya ka maria ka teisuti bala kerku bat bat ka Faustina Bakhuid ban pen bana ya ka jing krau janga jingi sine jame ha ka jing ruai ya ro janga nama da shisha mala ki kam krau na bakush abakud ka perte but mela priang ya ka jingi sine bakar hai jame na ka pateng sha ka pateng haba mela kami ya ka shakri jame ha ka jinglong rit janga mela ai hangi lemba janga ya unong seng janga jimpenim ya ubendriu ukon jame utrai jangi u Jesus Christ lemba jangu kakin hun jangi angel kamani ya ka buram jame bat ka kamen hakama jame shi junam ngi kar padiame to ai bagi sur jangi kin ya so bat ka jangi hakawe ka sur janga jingruai ya ro khabba ngi pen banam para tongin trang nagabinta ka borja gabaning kat bau men siam bakud wan hiar wan ra ya ka borja gabaning halo jangi halor ka jing terwa bakud jangi ngitrang bangindup la ban yuroid ya upsein hapo jangi indup la ban yuroid ya kan nyam latam haga jingim jangi kramba ngindup lang gikun ke balait lui naga pop naga jing siniu ban le ya ka kamba kam krau hakamat uble badhakane ka partei idwai daga bai tia ki inga sem jangi don bon jai tip sein bon jai kiniam latam bon jai ki jing sne ka pasen shariangi kramba ngindup lang gikun gi bahok dashisha melong Bakhuid katrai katame jang ka jing koi barom namar ka tangi kar padiame to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapha ya umen siem jame kum ga jer halo janki bakin kralang yangi kamet bagasnam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons nobha ula pediang ya ka jing shashito ula shim ya upu bada ka bai nguyame ula kedia yavu badulai halage senran u ong to shim bato bam nakane pi baro namar kane kalom ka medjanga ya ka bai naiti
naga benda jumpi Hakaju kiru kamendala la bam ula shimya ka kuri badda kabaingo biang yame ula ayaka halake sendran u ong to shim bat di na kane pi baro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya kabain pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jimma ap yeki pop to le yakane ban ken mau yangamก็สนามบักรดอร์จังอุคริสแต่เป็นคุยอย่างนี้เป็นคุยอย่างนี้มันเสียมหาดิมเป็นคุยเป็นคอยเป็นเคียอย่างนี้บับปังอย่างนี้ชิตัมอย่าได้อย่างนี้นาบัมเมนนักคลามกจิมมายาจังค่ะจิงเง Markata, ni ke bapen mendaya ke jingia bad ke jimmi pa jangu. Ni tarwa hame go Taïew po janga jingim. Bad ya ka kuri janga jim penim. Ni da aing waidem na marmela nyu yangi ke babit benya hakama jamme bad ban chakriya me. Da ka bas ngeverit ni karpadiya me. Bangi ke bayo binda hakamet bad asnam ukris. Ngilong ke bela pinyat lekave da omen siyem Bakhuid. Takan mau ko try ya kabalang jame kabala priang hasatala kaparte but penjana ya ka ha jingin rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi will but marwe no bishop jangi but baru ke lingdo but kirinium takan mau lemroi ki himen ke para shinrang but kinte ki bala yoti ya da ka bakar meni ga jimmi pat but ya baru ke bala klad no ha jingi sne jame to pdiang ye ki sha jing sha ka kama jame to isne yangi baro ngi karpad ye me ba rengkat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jango blai u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid ka Faustina Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki rikuid ki bala penskavaya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikur but bangini ra but pendan buram me da u kurn jamme u Jesu Christ Dawu lembadu badhavu kanlang hamayu blayu pa badan bor haga jingelang kawai jangamen sim Bakhuid barro kaburam bad ke jingero junom la junom Amen. Ko himen ko para tongin tuwai naga binta bar ke jing tumu jangi shime shimet pangin long ki kun ke Bakhuid ke ba job halor ke jing sniu baro jangane ka perte pangin nang roi shisha ka bor blai hapo jangi bor jangabane Itu ay nakabinta kami ka Bible Convention. Kamta me halor kene ka Mariang. Pau Jisu un sinshar halor kene ka Mariang. Patkan un pinrikyang ya kene ka por. Kanampang indup laban perlong ya ka convention habar. Babon ki bryuk niyo shiminta. Itu ay ro nakabinta ki bapang ki bashitam baro. Itu ay nakabinta baro ki ministry janga Holy Redeemer Newer Center. Ni ay tipin kantang siya ka donut batalem janga Maria Teisoti. Ya ki father ki sister. Ya ki co-worker ki nung ruwai ki nung tem. Ya bahar ki kun samla shinrang bat kinde. Bat baharo ki nung yesai ki ba wan najingai. Ki ba wan perlud ya ka por jangi. Bat baharo ki long shisha ki ba seizo. Kum juro don bon ki ba yaraps bon min siem yangi. Da ka pisa ka tengana do bastang jangane ka sender. Wat hado minda. Ay baharo ki nang jingai ka jingar ko. Bah ka jing spoon min siem jangi ka long ka ba seizo. Kopa jangim. Bah bening ka long ba kui ka kateng jami. Kanwan ke hima jamne kalong ka mon jamne hakin daw kumba abeni to ay yang iminta ka jimbam jangi ka bahala kasni batamap yangi kren khan jangi kumba ngiro ngi map ka beles niu yangi padwa delam yangi sha ka jimpen shoy en rei to palai yangi na ka besiniu to palai yangi ngi karpat ko trai na ka jing siniu baro ha ka jing spoon jame to ay jing suk jing sai ha ka sni jangi
Kenamba daga jingerap ke jingis ne jame ngilait bara bona ka pop but nginyo jingeda na ke jing jinjar baro kat bangida ngap kemilendi aga jingarmen Bakhuid but ke jingwan pa jungunong penim jangi o Jesus Christ Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy Wat pe di ki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jings born jame toy haka ya ka jingsuk bad ka jinget le kawe kat kum ka mon jame mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon bad bo renka bad pim dap da ka jingi de Christ tongin ya markelia Hakumi ukun lambro jung uble. Hakumi bakit na ka pop jung aperte. So kito kibala korsha ka jingawai jung ukun lambro. And ratio ka kti vitamin C am jung kansa.
gibat terang na jingai karko ya mawar ki kon gibat simenda agane gamas nalaga jangi ingasem ya gibat pang gibat shitam gibat sausi gibat lingamen siam ai baga borja me jesu nang senshari ki barro ko maria te soti le baga jingi silent jumpa but ba ka jingi silent janga postina Bakhuid ai baoro gini ki kon gibat simenda agane gamas Bakhuid kinang yo jingi sne jima bi pop ka jing terang ban mani but shurhem ya ukon jome kopa kople kopa karko kardo ka jesu pin slaya ki baro pin goy pin kia ya ki baro krinye ki baro shaga jing koi pin chaya ka jing moche barka jogi makin dub yo iya ki pop barit baria balong shisha ki kun ki Bakhuid kumu job ai boring i ko jesu pin slaya ki ko jesu ye right ya ubamen ye right ya uksoy ye right ya ka jing long bas ni baro ka jing ko brai ko do baro agi long ki kun ki balai lord hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 Jesus 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 I bor bin god yang Jesus bin kai yang Jesus hallelujah 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 to ngin ya duwai yenda la pelong yangi ki nungyo binda haga jingsius pa bam jikut ngi karpat kotrai bamangi ki bakin mau buram ya ka kami jong ukun jame bat ka fostina Bakhuid ngin ngau krau haga jimpura ka jingai e jame ban ngin yo mat ya ka jingai roi janga kam jimpenim da u kriso trai jangim utrai undon reng ka batpim play badon bor baro in karkoyapi uppa baru kon baru men sim Bakhuid ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jang utrai daga jingim ka jompi Isomo ya play. Arspa Saitjaiñ. Menyerah Yesus Kristus, dalam nama Yesus.